Kakong amparin lendo menteri jong katanat kakoit kakia kalaong. Baka jingsiu baki asya kiyo kalalong lupa kababit kababiang. Badong ru bakalong kababakla banong baya kapisa basiu shiki asya layu ulut nakasarkar kemi. Ia kane kakong amparin lendo kalapan pao haba keren syakila patai kubor mentakas ngibalang. Haba pensyai ka jingsiu baki asya kiyo bat kumjuru ia kakam baki tray. Kane ka menteri kalaong ru baki don ki asya kibayo adu ulai pu hajar lai pu hajar kabainong. Kabalong kum kajing ais ngubah nagamtahan rubenai. Badon ru kebayo kat prahajar ar punyo hajar kat kum kakam bagi tray ban yarap ia katanat kakoit kakia. Ngasutu ba ki asya ki sngow ba yaki hap ban penkiu ya kata kajingyo man ubenai ke jongki. Pat ngasutu ba ki sngow ba kilong kita ki dekot nong tray jong ke health department ki bokong san ba ki bokondor ba ti ki sngow try let's see ban ong yang kum kanong yalam jong kani kesorkat bopet ya kita kakwat kya ban kmi no ya kita ki jingyo ki bokiyo kum ki nong tray kam asya kajingmut jong kani kaketin asya ngakwa pancia kana kani bepi kamut ide kita ki accredited social health activist mo but ka rukom tray asya kamdei ka jing tray kum ki wei pat ki nong tray ki batray ha ki kam lani ki office sorka kini ki asyas ki dei kita ki dekot jong ki shnong ki do ki bala syajit bagi dorbar ki jong ki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak sumar kaban yarap ya ki nong shong shnong bakin yo ya ka kwat ka kya ka babit ka babiak ti ngasutu ru ba kisngow don hong baki di benyo ya kata ka wage kumbayo lang giwi no tray tindai ki daily wage ki hap ban wan na do step hado bandakut kata ka kenta kapala shim ya ki baki tray ka do ka kita ki daily wage ndai ha ka kam asya pan ngim ken ya ki asya skum ki wage workers but ban penya nujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing tray ka jongki ya ka kam ka bangidon kam ting iki ban tray kan lo ka babakla sibot ti lada ki shimti ya kini ki kam bro kiyo kita ki incentive bangi ya kana ha kini kita yo baladem kaba don kam ban pensyai baka de ka jing shisha ya kani ka jing tray asya la pentung kum kani gajat kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kabaka sorkar kami hi ka ngubit la don kam ban pentri kam haki jela baro ban yarap ya ka kwat ka kya bakan kenrei no bakan yat bahano bakin sungtu bahagi nong sung ki ai kita kitika ki ai kita ki vaccinations ya kinong armet ki ay ki indicators ki bangihapan kami man pen ya ki kelung ki berit ladu dangha hadu sansnem kita kishi hajar sni jong kecing im jong inu kelung ki ay ki kendon ki bangihap man pen banyarap ya ini kelung banyo internet kebokot kebokya ya kejebing kebeplung kebaba pat kum terter hang ni ngadon lightly kini ki block akwa ban share bat pi kani kot ka badot kap papin yo i mahabang ngishim ya kajing yarap juki asya ka bakam bon kenta hakasisngi ni yaki taki incentives lani ka buskit ban yarap yaki let's say ban let na koy kajaka siya koy kajaka let's say ban tray ya kata ka kam mon ngubha ka juki pin yo i hakini kijing seo ki bangidang sudap ay dang kandet por menta kandai banai mensuala dangam bakla baro kita ki pending lani ki jing sa teng jong ka jing seo ki asala de pai but
Pi kum kilat pathai kubor pidi ban suthu. Paman inu ikam bangi ai kadon rengkat i insentif. Kidon ki asya ibayo akan rubenai kum bakat prahajar. Kidon ki asya pan nakaju ke blok ibayo aku prahajar. Kasyong ka cintre ke juki. Ki ai ki incentives ki bakile, ki ai ki tray ki kam ki bakile banyarap iki. Hari Boy district ngapet ya kani kijing ya siu ki asya spat ngayu i. Bun na pedang gini ki asya doni asya lay ibana Boy Rembong NSC. Haka Boy Rembong CHC ibayo aduk lai po hajar aspa akusan ki incentives na kabentahan rubenay. Pindayat ter hakan nikalis idon gibayo aku nyo hajaru, idon gibayo lai nyo hajaru, tang ya ka insentif ka bakiyo. Kani gadi kelum lang nam tan rubenay. Pinshem bakacing ayaki kalalong lupa kababit kababiang bat kalong kababakla banong baka pisa bayo ki asya yo lut na sorkar kami kamde ki sisakta ka sorkar jelaru kabailang ya kajing siu nak bertaki asya ar hajar ar kuway ar kuar tang nakabenta kata ka ar hajar kabangi ay tik i ibe i asya ka sorkar kalabay kat real point lai kuar krur nakabenta kata ka fix incentive kabakiyo nakabenta ka backlog payment ngipelot sanpu lai klur nakabenta ki incentive under NHM ngipelot arpu way point kandai put riu klur bat kelum lang tang nakabenta ki asya ki khot trikam ki bakodor ki jungi ka sorkar jela rengkat pat kapisa balabay da ka sorkar kami kalalaban pelut kendai puway point ar krur ar hajar ar puar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang ka real point kendai pupra klur yaka fix incentive kani kamdai ka salary kamdai ka tulop ka fix incentive ngi pelut kan real point kendai pupra klur haduk mentah naliang jong ka NHM pede ngi pelut hadu R4R 0.68 crores. Bat kelum lang 22-23 ngi la pelut hadu sau po point san klur. Kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong. Bat habangia nujor ya kani kacing yo bahak jong ki asya na snow kalalong lupa kababun bat ngada kenturit yaki asya pikwa ban ya keren ban ngawan ngalakot iki officers sashi sin men ya kastem hakabau principal secretary baki officers jung tilawan hakamat junga bat ngakali balay kadon kata kacingkut baki asya ki tray kam baro shisni bat ngalasem balik si kidon katu kat ni ki assignments la ni ki kam bakitray ki bamday mentray ki asya ngala batha iki officer benmi da ka secular ka batikna ya ki ai ki kam tang ki ai ki kam day bantray ki asya ki klem tray marway hakishno kidon sa ki ANM ru kita ki nos ki balayo training ki bamday ki GNM ki baday bandon haman la kishnong saudong jong kani kejela kadumi nalor kita ki ANM ladan sa ki MLH piru kiban tray saya ko pat ka kerdang tray kam nalor kata don sa ka village health council hakbaki dorban kishimti ban supervise ban kmi ban pen ban penyat ya kekam jong ki asya